Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav sa Poljuda, srdačan pozdrav iz Splita i dobrodošli na vječni derbi hrvatskog nogometa u sklopu 10. kola Supersport HNL-a između Hajduka i Dinama. Što se tiče Hajduka, Lučić je tu na golu. U posljednjoj liniji kod Spličana trebali bi biti Melnjak, Šarlija, Uremović i Mufi. U veznom redu Sigur, Krovinović, Odžiđa Ofoje, na krilima Sahiti, Benrau i Marko Livaja u vrhu napada. Pravdu će na ovome susretu dijeliti Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Njegovi pomoćnici bit će Ivan Mihalj i Vedran Đurak. Četvrti sudac ovog dvoboja je Zdenko Lovrić. U VAR sobi nalaze se Marin Vidulin iz Kanfanara i Goran Pataki iz Đakova. Što se tiče Dinama, evo prvih 11, Nevistić je na golu, u posljednjoj liniji Ljubičić, Šutalo, Perić, Moharami, Mišić, Bulat, Baturina u sredini, Vidović, Emreli na krilima i Bruno Petković u vrhu napada. Livaja se izvukao lijevo, Sahiti ulazi u sredinu, Livaja ubačaj na vrh, 5 metara, Nevistić je ispala lopta i pucat će prema golu Odžiđa Ofoje, međutim skinuo je to tamo neko s crte. Šire ruke igrači Hajduka prema sucu Pajaču, sigurno ćemo vidjeti tu situaciju još u nekoliko navrata. Dosta se zakompliciralo u 16-tercu Dinama. Benrau u 5 metara i Nevistić hvata loptu. Petković preko živog zida i malo iznad grede. Petković povratna za Mišića, evo prilike za udarac, prizemna lopta. Točno u ruke Lučića. Pucao je Marko Bulat, 18. minuta. Ljubičić za Petkovića, Petković leđima, odlaže loptu za Bulata koji gađa u blok. Livaja završio na travnjaku, prekršaja nema, Bulat gađa, Bulat pokraj gola. Ide naprijed Baturina. Baturina uspije dati za Petkovića, blokiran Petković, blokirao ga je Šarlija. A ovdje je sada ostao ležati na travnjaku Bruno Petković. Spreman je Drmić ući u igru, dakle u 44. minuti zbog ozljede izlazi van najbolji strijelac Dinama i kapetan Bruno Petković, ulazi Josip Drmić. Benrau će izvesti slobodnjak, Benrau u gužvu i evo prilike za udarac, ništa na kraju. Biće korner u drugoj minuti sudačke nadoknade. Dobra situacija, odlična situacija za Hajduk je bila u ovoj velikoj gužvi. Odigraće na Vidovića. Ljubičić, Bulat gađa i Bulat uzvratnicu, 48. minuta. Krovinović gađa, Krovinović pokraj gola. Spucava Lučić, prenosi Trajkovski loptu prema Sahitiju, Sahiti hita naprijed, Sahiti, 1-0 vodi Hajduk. 59. minuta, Hajduk vodi na Poljudu pogodkom Emira Sahitija. Eruptirale su poljudske tribine u 3 dodavanja, odnosno u 3 kontakta. Izbio je Sahiti pred Nevistića i zabio za 1-0.
Otklonili su Spličani opasnost. I na kraju došli do lopte. Livaja. Livaja diže naprijed prema Dolčeku. Svježi Dolček hita prema šestestercu. Dolček i dalje. Dolček odigraće na drugu stranu. Prilika je za udarac. Blok. Diallo neće dirati loptu. Ostavljeno je Trajkovskom. Pokušat će i Krovinović na kraju cijele priče. Korner za Hajduk. Ništa od toga na kraju. I nema više igre. To je to. Hajduk je pobjedio Dinamo 1:0 pogodkom Emira Sahitija. Hajduk odlazi na +5 u odnosu na Dinamo. Hajduk je i dalje prvi s 2 boda više u odnosu na Rijeku. Pa čestitam objema ekipama na fer i korektnoj igri. Mislim da je derbi bio gledljiv. Mislim da smo kontrolirali apsolutno većinu utakmice. Možda smo trebali imati više odlučnosti u završnici, da bolje rješavamo situacije koje smo iskreirali, jer smo imali većinom loptu u svojim nogama. I najgore od svega što smo zaspali u situaciji koju smo očekivali od Hajduka, jer često to rade i jednostavno nismo se iskorigirali doli na kraju. Nažalost, primili smo pogodak. Pokušali smo sa zamjenama, pokušali smo sve da ne bili došli do iznenađenja. Jednostavno nismo uspjeli i idemo dalje. Nema očajavanja, nema predavanja. Mislim, svaka pobjeda je slatka u tom momentu, je najslađa. I zato je sad ova pobjeda jako slatka, pogotovo jer je došla teško, izborena jednom, rekao bi, fanatičnom borbenosti i karakterom, ne toliko dobrim nogometom koliko pragmatizmom i igrao na rezultat. I onda te sreća pomazi, kad si pošten, kad stvarno smo se pripremali dobro, ja sam uživao cijeli tjedan i onda nas je sreća pomazila. Dinamo ima balun, izdominirali su u posjedu koji u prvoj utakmici, ali mislim da što se tiče nekih velikih šansi da je tu bilo li-la. Mi smo imali 2-3, oni 1-2 i utakmica možda koja je za publiku bila dosadna. Opet moram ponoviti, teren je bio loš. Ovo je loš teren, jedan sport teren koji je teško igrat baš neki nogomet, ali nama je bitno bilo radi psihološkog momenta više da pokažemo, jer je jedan put kad pobjediš to iznenađenje, to možeš iznenaditi. A drugi put je to već potvrda da si moćan, da možeš i sa Dinamom koji je godinama nadmoćan bio kod nas, da možeš konkurirati. Sad ćemo večeras uživati i od sutra opet pripremati sljedeću utakmicu koja je jako teška u Rijeci u sljedeću subotu.